Kua kehi ngā rā e tūai te whakataetai ao mo te ipu whutuporo wāhine ki Aotearoa nei. Ka tū ngā tōna mana i Waenganui i te whiringa ānuku me te whiringa ārangi a te tau 2022. Ai, a te rātau. Nā te mate korona i hiki tia i te kaupapa i tāre wai. Wai hoki, kua whakaroa tia hoki te wā e oki ai ngā kapa i waenga i ngā tauwhāinga. Heoi, e ai ki ngā whakamārama a Tanisha Rohe, kaore kore ka wai hoki te wairua whakataetai ki te toi poto, kaua ki te toi roa. He waiata ko tahitanga mai i ngā mamaku, kua tai mai rātau ki tāmaki makaurau ki te hura i tētahi whakāturanga hou ki te wairua ōpango. Actually got quite teary-eyed in that, and to be with the whānau that made our haka was that much special. Just took me back to the sacrifices and the I guess, triumphs and failures throughout my life and our team's lives. Koinei te haka ko uhia mai i hakaina e rātau kia rua ngā tau ki mua i ngā anawai i tā rātau tukinga whakamutunga. Mai tawa wā, kua kore he tākaro, me te mea hoki, kua tārewatia te ipuwhutu pōro wāhine ki Aotearoa nei. Ka tūwhera mai te whakāturanga hou i te rā nei, ka whakau ko ētahi rā tākaro mō ngā whakataetai a te tau hou. E pupuake ana te wairua me te hiahia ki te whakaharatau, ki te prakitihi, kia taia ai mātou ki te tākaro i Waenganui, i mua i o mātou whānau, i mua anō hoki te Aroaro o Aotearoa. He karere pai mō ngā kai tākaro katoa, oti rā mō ngā tau tōhito i te hiahia kia mutu rātau me tētahi taitara ipuwhutu pōro wāhine o te ao. You know, for someone who's been at that top stage for 15 years and played rugby for 29 years, you know, it's going to take its toll somewhere, and, you know, it was tough to take that announcement that it was going to get pushed out another 18 months. But as I said, I'm working through that and coming up with a plan of what the next 18 months looks like. It's been a bit deflating for some of our ladies, especially ones that were meant to retire this year. Not being able to get in international games due to COVID. So I think we have learnt to be patient and I guess take another year to get better. And I think next year everyone will be taking that mamae into the games. Ahakoa ngā piki me ngā heke mo te kapa nei i tēnei tau, kua rite mai rātau ki te tākaro. He maha ngau au watanga kua tau mai ki runga i a mātou, hoi anō, koera anō hoki tēnei ngāngara, a COVID, me ki he maha ngau au watanga kua tau mai ki runga i te ao. We really missed that, those international rivalries, and it's been awesome to play against the Barbarians and play against ourselves with the FPC and the Super Game, but at the end of the day we need to be playing top tier nations, so for us to grow and develop. Ka kaupēhia ngā ruha me ngā kare āroto, ka whakamahia ki runga i te whirawhutu pōro, kia kaupare ai i te taitara o te ao. Tanisha Rohe, Te Karere.